Tribunal Constitucional yahallapan magistradokunapa botonwan mana uyarkunkuchu inconstitucionalidad mañakuyta. Arequipa llaktapa Colegio Abogado Wasimanta mañarukurhaku kimsa chunka waranja pachak iskay chunka pichkayuq ley niskapa kontrampi. Kay leymi kamachin Poder Judicial llamkayninpi kallpanchasqa kananpaq hinallatak juez allin chaninchasqa kananpaq. Tribunal Constitucional hawaskanman hinaqa Comisión Ukupi dictamen niskawan mana kachkaptinpas kay norma niskaqa allin kachkan. Congreso wasipa reglamento kamachiskanman hina. Junta de Portavoces niskapi huñunasqa congresista-kunapa tantiayninwan hinaspapas kay norma niskataqa mañarukurhaku kikin Poder Ejecutivo wasimanta utqayman Congreso wasipi puririchinankupak. Chay hinallatakmi Congreso wasipi pleno huñunakuypi congresista-kunapa tantiamuskankuqa llamkayninkuman hinalla kachkan. Hinaspapas Poder Ejecutivo wasi norma allichanapaq mañakuskanqa mana usuchinchu Congreso wasipi reglamento niskata nitaq Constitución kamachiskantapas. Hina hawanmanpas ley kamachiskan chaninchaykunaqa lliw juezkunapaqmi niraqlla ima atiniyuq kasqankuman hina. Igualdad niskataqa manam usuchinku nispaqa ninkumanchu sapaq atiniyuq kaq juezkunamanja. Juezkunapa sapaq atiniyuq kasqankumantam ñawinchakuchkan Constitución kamachiypa pachak tawachunqa kimsayuq artículo niskapi.